Molim vas, skoncentrirajte se, jer sad predstava počinje kako vi kažete. Da sam ja netko, pozvao bih sve dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju igre. Policija, sudski nalog za pretres. Kad ti se jebe za mene i za sve što sam prošla ove jebene 4 godine, pa dokaži barem da ti se ne jebe za našu djecu. Da sam ja... Htjela bi tako nešto reći i htjela bi tako nešto ostaviti da imaš, da znaš. I nekad me znaš tako jako udariti da ono, mislim da ćeš biti neki mali snagator. Očevi ih vole. To je zapravo jedino što osjetim i ono, što mislim da je. I da mirno živim svoje sate. Molim vas, idite kući. Ja sam oženjen. Moja supruga se zove Ema. Tata, prestani, Ema je pokojna, Eme nema. Ljudi život Nemoj raditi moje greške. Ne smiješ mijeniti. Ja ću se promijeniti, ali ti ćeš, okej? kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Ti se nikad nećeš promijeniti. Nema izdaje! Nema predaje! Ovo je bilo u tvojoj torbici. Kad ćeš se ti promijeniti? Znaš li ti ko sam ja tebi? Da sam ja neko. Svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi ih vole, davnu ljubav da im prate i da mirno žive svoje sate.